Jangan lupa support dia ni kan juga susu mah. Kektian ke Joe Blake ong nagi Proverbs kan rio de kot ke balai. Tu pentulun ya ka kam hau try te ke jingmut ke jong pi on pen scam. Kani kektian kalong kata kektian ke ba ai jing kermani. Kalong kata kektian ban pen ken mau ingi bai ke ke bangingi le. Ne ke bangingi kwa ngin pentulun hau try. Na marsisha deng ngila pentulun hau try kata ke baka jingmut jing perkat jongi ka kwa. Ke baka donut ke jongi ka kwa. Ya kata on pen scam. Ngakwa ben priang sko bhai fi baro ki bapet ingi hakini ka jaka nga priang sko bhai fi shakani ka home session episode ke basau ngakwa ben priang sko bharu ingi ki bedan hakini ka jaka nga ngadon bat ki camera crew jong ka Fortinet production team nga kwa ben priang sko bhai fi hakini ka jaka namta kini ka episode it's your first time mo ngalabanong badan hakini ka home session but the film tip kani ka episode ke basau jong ka home session but yap hi ki bapet ngakwa ban pin itho ya ka production team ya ka camera crew ni don ki editors ni don ki Henry hakani ka jaka ni don tang ki camera crew then ka ban pin itho ya fi ki camera crew jong kani ka Fortinet production team nga ka ban stang ni ba tay hang ni ideiru ibala don bat ni haka episode ke beningkong bat ka baad wingi don ba praise and worship team and then ni don i Stebon hang ni don ni Joe ni don ni Freddy ni crunch pang Freddy haka last episode bi ajing shot ingi ngira ni Ellis inong shot ijang ru at the same time hang ni ngira ni Andy but ngira ni Daniel hakani ka jaka but kum ka team kide ki camera crew jong ka Fortinet production team ngira hang ni ki camera crew ba fi jubat cameras on stage ki live events and all of that ti gandan ka jingkli aphi kata kadai ba kumno fisngo bandan hakani ka camera crew kumno fisngo bandan ka production team ban try lang as a team ke isi siya ka ba jamo ban but ke ka jingsngo ka ba fifi dan ka por ba fia try lang kata ka as a team ya don ru ko por mengisi ya keren karu kadon ru ko por mengisi ya maru iwe kamtam ni dan ngai bi LS ni kam ya kam he asurun dia ada ki baklai ki ko penhab lada kim le bha lada kum ya ki white balance na ni kim ka exposure kim penhe bha ti ni kum la hiru ndai tamba kadon pat ka jingkemen pat abang ya tre lang pat ngi pentelun lang iwe ngi dan ka jing so thu pat ka jing so red iwe katai okay siang ata badan apa production team tanga sko keman mo nomor senrung perung ngajing kang nasko ngajing keman ka dan lupa ni tenat ba kini i Andy i Freddy i Stebon i Daniel but i Joe but i Alessro bun nginda ngishu ambe Joe lek tu lani Daniel pi lek tu tambah kisu tu patte kim dan ra kata kaban ombe boleh piwan pa yang ndai pat kidan pat kajing soret abang ida pa kami ru kile bet bat kia trelang bat kidan bat kani kajing wan ada kinang ru kum Freddy belaju dap dan lupa mensua kami dia ru ndai tang ba indawan pat ipen red be kum itu ibam pat tebi ite dan kaporo iset ai ki ideas idan i boy ru hakani kajaka i boy iben Kenstein iset i kerteng jong i mengisi kod it boy ini ru indawan dan kaporo i ide ki ideas ki long kumta kum ka crew mo long ngisit ngongu aba don ba ai ki ideas but ngai ingi pediang biti we tanggatai ka ba ni experience mo na fi ong kum na Stebon But kau itu ngisat semua kumde kan mah dan gipor hoi ngisat ong mar senrung gum tu hapo teh ngisat dan be ka jing keren kai But bunsin ru ngisat ong kumde ladangi dan gum tu dangi atrai ru am ladangi me keren kai ngis ngo boring ah ka jing bisa mau batai Henry abangi keren kai ngis udan ni tu ka josh sebang abang trai
kam tam le mo ngi shat use you to headset te I malum ru na po shat pendom ndai don ki por bre am ya ka ba da ngim don kum kita am sisa ngira bonong kalong boring sisa de ndai ni smo kemen ha ka jing keren kai ka jing e ru am tinggi I pat boro long I sutut jimat teh Ke experience jang nga tengah nong siya ka pagkamen. Idon teng ye sosi nama apun dong palat. Idon kacing idon me kacing idon kacing sosi hendai pat idon kacing kemen. And plus ko ngini tu ipi bangi ngidan tangi Alice ibadai kentei tamar we hidan na padeng jongi mo tangi Alice teng ru te ngi shat smo tuan mar bali ngi shat ong ba senrang kam e do nuat ke ken thai kam ret hadien kum ke tim long ngi shat realize ngi eles di ken thai kum ba idi senrang mang te nomor bangila e dan senrang seda kum ni la bani ima te ka daw teng realize ngi idi ken thai ngi shat pan map tai ke Kentay maray di kun si empat. Ngasih ang kumta. Hindi kawing ngasih kwa share lang baro. Ngasih sngo tenat ha mo ngasih os sngo bahate. Nakikidon ki banget dan ikindan bawan ong nga ba. Ngasih sngo kan hala jong kin ong ba itenat hai ki cameraman te. Namar ba ngisih iba am ki cameraman de kiring am kilang fokus palat. Long la kawai ka shot mut kolong kawai ka shot kim ki ate hindi nga personally ngai it kam tami batte ki babat gimbal I Freddy Esteban am da kiring da ka tu kamut ban shot lang nama kata nga kini ki sngi hi dan iwe I ba mo iwan oyenga ni nga itna shisha ka camera crew jong pita namar ba yong ba haba firing am ito shisha bangiring da kamen sim hakajuk ko por ngim ring tang namar ba kari ka kam hendrei hakajuk ko por ni mani you blay root ngim ju yang tang kum tu hendring ngi roi atan ngi shat atan tengah kum personally ngashi so khan hala da domon ong yanga ni tanat hai official kom ring kataru ngai ngo you blay hi unong yalam chungi mo baro I could actually say that namar ba ngakin mo si sen ba ngaklam rai ki jong rap tap ba jing bate ti ngong okay tangan chu shim kandiat iti headset ngashim kandiat itu ngadeng and it was ani way dang hala cameraman iway dang rajing rai iway idang reke iway dang lakum tu iway dang ong pejak headspace iway dang you know there's so many things happening hash korte ting ibate mo ba ishat wan hakmat kani idang keren hakala session ro ba kumno bate ne Freddy ne Esteban da fly ingi kumbarwai am ba fly bengi la long turmur se bapalat pia banyu ang te pet you tushnyo niat ko to kas up or like ya ba fe ya kashat pe ko to kashat lami shabar so dah dapat je PM ke Aiman sim lang tegi teng half of the time namar pidai bashat ru ngala banang pidai ki bashat Bate, Alice, and then Freddy, Fiadi ki bashat te. Ngala apa nang bateng dingim ye yo step hakapor ba ya ro ni ha punya pet ye pita no biasat ko no. And any step that you do it gives us inspiration menang okay to yang ngabat ba sing isang okay ya nginya persang ban le lang nginya persang ban you know ye persang ban copy lang iwe nga ai ngo siya you play ba ngia don kum ka team ngiong kaniya ba ka production team ki camera ki ba edit and then mangi ka praise and worship team but baru hi ba try lang nado ba display lyrics and all of that ngi try lang kum ka team te ngi try kum ka team om ne benta ka buram ka jangi hening ngi try nam ta ka buram ka jang u but ngako banyak chakwi ka jingkli ka jang ba kata ka de kum no phimane lingba kani ka kam ka jang phi kumno phi money kumno phi IT lot kumno how do you balance kato ka banong hakapor ba ya ro hakapor ba money pin jing mut yakini ka kam kum ka jing money kan Shisha ta ka jingkli shisha ktin jung player ko ong in mani utra ha mesti baji shisha kata koi habing ring kamera maknaru ring mesti baji kli ben mani utra teng hot ma healing festival teng Kampot Kota Healing Festival kamera ngila ngak syak khmat ngila mani syak khmat katai ko we ngako banong kata ngju sngu bahai kata am kentin ka ba ka pa maniam mo ngit pisiar pa pi sngu ha ka pa pideng hatsan kata jingrwa ya pa mani si sngu ba tai
batai shilong wat apa ding kecing ting lang alis batai sungu bahasa sengap mo batai bat sungu usual ta kapal bai la sungu pakata ka li sungu ke ba i worship lang ta ile you do dah ba i pat ile kum tam long kapelong lang yang ngiru tu banyak rawat lang tentang juan ong ya Sofi rumah Sofi je you pa tentang kapal bi worship kapal bi iru kum tam ngala long hot ngam rawat apa headset ring rawat men sim ta tentang apa la tentang telak kut pat ka worship Sofi am long im tip ke ka ba yu hanga tentang ngaru le ding lang la worship lang ta lamar kapal ba worship dan kapal ba praise ram hakapo ba pi la long no kum ba pi mani lang pi aro lang ta hakapo ba pi le ram ma nganget pi new dan hang ni sutu ba teng haba pi flow lang ba ka praise ba ka worship am pi yo ba ta ka shot tu ta denim te na ma patai pi semua pun patai Oh ngisi kasi long kum ta mo. Lada kam flu ngisi ong ngawi Freddy ngisi kam Ayub ha ngisi kam keren ba ga nya por ba ngidang de kamera lada kam flu ka jing roi sedang Freddy ni sulong ra pe kata. Ndai habada flu hadu kisi ong ngi shot. I alas ong ba ngi shot biki ong gibre ba ngi shot lang tamba kadai namar ba bakate ka jing roi kalabas ngiru penwan dur lang kata kadai hang ni bangi suthu ba habang imani utararu kam dadai than tambang isu yang bangin mani te ndai habang itre ka kam ru ngasuthu te ka taka kam ka bangi tre ru itre na do ka do nut na do komen sim te but hadu ba kata ka jing ho ka jing kemen ka jing enjoy but kapelong ngiru ban mle ra tangdap Kaya bangi le ka babahatam. Bat kata ka perlong ngiru ba nginda asu teraru ngin ai ka babahatam. Ngasi iki breu pertai bun ki sed ai de ki le ki kamera ngimong mo ngi nakani ka jaka ngani tu ifi. Tangi alas. Ngi tingim buat dangaru nadu bangawan kasi ningkong ngim don knowledge aga kamera. Ngamtip rei Freddy ti lalet. I alas wi Freddy ti lalet ndai tamba mga marwe begini i Stebon i Andy i Daniel but i Jo oi Jo rumo lalit ho tigi laingun ba ampat dan knowledge hendai pat ngasungu pat utrai bangadon hakani ka jaka ani tu ben nado ko pasdang mo nado bangawan ningkong hakani ka jaka ngani tu ifi ngamdan i ngam tibi ra di nga interview but i kong Sunita di ong yang ayong pisawan no la shay di sasdang no la shay naduk la shay kasngi sedang train no mapi tengawan masta mo ngan le yu ken konsta ikong sita pa ong kompni ngidang don katukopon ngidang don office apo like ngkra kade arajar khasaw o benai June first jong benai June di ikong sita ong klinik kongkong la da phimla ngarung sha ke editing tang kumba si sngi namar ba yong hikai swatang ban sula malumala por bangadang tre idan ni kongkong isi penyaram tu la ya ki sngi la ade si sajan aga sngi sajan isi don ka kitso bang isi le recording jong ki kitso ti idang hakata ka sngi iong kong sita sa ki kamera sa ki tripod itu ifing atong tripod umitura Idan ni boy ong pindo benda i boy pin ong yang ai takapor i boy idang wani si yarap lang idang kena takapor di si yarap i boy si ong ni di tripod ban peniang ngam tep ban pelit ru tripod ngam lang na ban kumnu ban pelit yu ban peniang yu ru di ong boy lek kum ni ngaru ta kabiang nomor ngam tep ye itu mo de hadian suki ti ngalanang ya nga banang tengam nang hira ban hikairu iong ikong sita iong sakli na lumlang idan interview lumlang ru ibadan haka editing iong sakli na tambangan na kali na bisa dong lemung le apa si jenjar mo ti suong no idan ikongkong pateng sedong ikongkong itai kongkong kara ikerteng anchal dong isi kot kongkong isi penyarap suki pasuki ngasdang hi banang dari tang banang ru am danang tau watang ban handle kitiar ru itu ipi lamer ke penhap kamtam le ada di pastor bentai ndak ada kenang katiar kebadan hakani ke Jakarta tu
kahap kenang. Buat kerja berkedalong kenang bet tang seladon pastor bante syad hap kenang bet. Sama memang kapuar. Tambang ngasungo pat kawai pat habai i pastor pat be imai tu. Kam dei be imai be isi yang in dei tang bai imai bahkan long kajing hikai yang ikum no bangin nang ban sumar. Namar kitian parok khoi igi digi bakal akar kudu try tu mo. Tinggi nang ban sumar ladang inang ban sumar tinggi yo asu. Tagadau ngasungo bidan ni pastor. Kumni ko mangilong ro kumni kadai bi pastor hi ajing hikai ikong sita bangayo baga jing hikai tini kongkong ru kumni nagi kriu ru barok khai hi bat hadien kumta mentang la sedang baniat tengah kham he do mangahi naga kriu jong hi kamera ki balik kamera bat ikong sita ru isad ong hikai gini tengah ru ngayo kata hi ke jing hikai ke baki ki hikai ngaru ngai hikai lang iki ken tengah kham sunjung long hi rumah Kata ba ong batay kadai hi te kaladan kewe kapor ba syobangan sedang hang ni hi te hot ngaladan hak ta ka tim ka ba mensywa ka barim te kai gijinge per pa kata ka tim ambat kaniam kalong bet ka per pak labak kani ka tim ka pementam kalong lalong no kumun syukran yu mo kalong mi high level ta la ka jong yu hot kumboy ong batay mental hot chakidon gi bom nang sudah ta they still padam habadon pa ani katima mga ikata ka bang batay te ba kadon si don si kata ka jing sim sngudut te pendam bat kata ka ba ngadon ka tim chutu ipimo ka ikata ka ti ha ka tim ka barim te hang ta am ngalen ngapat daslam hiru te ngadang yo sha ngadang lon ki theory te dang lon ki theory te dang lon ki theory to dang ipat yo kata kamera Setiap nam kay ka ba kumik ham kalong bangayok ta ka kamera am bangale praktikalam de haying ya brio paring hayang ya brio pasender hayang ya brio te ang turu ngam padas ngam dayu bahara dia din usdu dia din ong to sender sha yu sha taring yik tak tak tala ban nganong pm mo ngam dei ba terima ngaru ngam dei bataf mo kumba yang bate yang le siklawan puli ngam dila ada nak tak timrim ngam dei ram ane apa bangawan hang ni jing si sharu am ngam wan direct banong banyu tak kamera ngawan ni kong sam ngawan hang ni am ngawan kum kiban ban security tra long kum ki padba te katan bergawe kepa kasur publik ong ye pastor ban bot tanga bot jing sisa ngabot ngam community ban poi chadu sani te ngong ye pastor ka ban bot ipita ngabot be kepa ngabot bi pastor Richard ngalet jing sakri be keleng long nganang ban tem gitar ban rumah te ikli pastor ngai yang macam bitre tengah batai lu ngatration kong hatan hadin ngatre bat mo batai kata kerteng jong ta bos ngabre oh ngai tu mo shit one shit dua sini tadala hadin tu tengah yang tu isngap no tadala hadin ketupan tengah tepat i batai itip kumno ba nganang balik kamera le sing shoot harai banga hatu ko por pisile lyrics dai sile lyrics but hakadan ko wikas ngi ko ba piong kuno nga type balik lyrics yung bate ya rap lah dan kata kasngi namar ngi dan kam kibalik kamera ti idan i Freddy gen tengok oi Freddy lek kamera bat ngi ti Freddy ro isi ong ta bate ngakwa pin batai bhawa pi ngatep ta hatu ko for hot sang mo le lyrics am ka tadadin ngale tanga po siya kata bay labatay bantay am ngapoy ban lyrics te kata hakapo ngapoy ban lyrics ru de hakapo bisa dan ikli nga yang pinang namban la komputer nganang sadan te wal hadin kataru nganang bakana tamang ngam pa jumlin ban kata kini ki lyrics mo ban screen ban yes nesendat ani ngo hani telakut tat hatu ko por ngakan mal lawan jarap elis rong elis jarap le menga mo pen elis ri isok sport ibun ke bai nga dadang hadin tu ko ba dan gitu ke ba shit pen idor ma ba ki ba penutus ki brio hatu ka ja ani hani ngalakul martlem nga hani tangale kumdo tanga khot dan i boy ma shit khot di boy tanga boy le kumdo boy beplin na bale ya sound tu wan jarap shit tu dia lek kumni ken amdai tang katar bi jarap nga lyrics ru Yarap lu tah kapo ban lek kumno yu gamble ram tadal hadin dengan tu tang ngapat ngalak sengo jencara nama ba kawai long ngasong hang tu bang lek lyrics long mdi bo bang nang ru ngam don jingnang itu ngam di ru bang nang itu ta tadal hadin tu padam kawai ngile batai pi bling ong ya batai kam tam
ngaladon ke tu nadu mensyuahi ta ngampat julek ta katim ke barim ru ngadai bos tenat haban edit gidur tu ban shandur ban yuta te ngampoi perkat bakan poi syata te ngastenat ham gan yuha te hadin ngai ipa ta kaparam te ngong tasyu ngasyu olong kong yuba te ngobate te ipa te tu kapoi la ngatrai la tip na pastor Richard Tharai ngasang tharai la tip na i te ngakan mau ta kawi kapor padam te yang tata yarap na i tong akaman ha kan ni ta kala te syakala dengan balong kadon sisa ta kata kaba na mensiam ta bangana kwa sisa hiba namar nadu mensyuai ta ngala snu tenat haban edit gini gider ban ring video ban i ngamnang bau still pat ngadon ba ta ka yu te dai ngata marsin om bate ya le na to dengan akan mau kapor ba pa ring ya ka kidzu shwa te sedang shana kidzu te dah hadin la sedang na kidzu te ibatai kenya ngama te ibatai yang lihat kumni ken ring kumni tan long ni ba ong anang te tamalong pisutu am habadon ni ha kamat ki bala long tu kapor ngam te ibatai nga ken bi bela pro te la long be la tafa do akyu wan lihat kumno ken ngada yo ngada lihat kumar yo imani yu am hadin itu tengah tang persang kawairu ngam nut ban lihat try namar ba ngam pat sengdang susdang namo ngam pat sengulong try pat nut te ban lihat ban ong kum pementai ken patai lihat not ken ke shot ne lihat ken patai lihat nak kuntal dah tu kapor ni kau ngam pat senglut te hadin ngalihat dah kaliat tang persang tengah pai perkat pat iwan nadin ken iriam tengah ngaring ba tu tengah long ngapni kata ka sab la dia tengah yang iwan nadin yang pinang pi aku memenang kum ni dia pi kedere dan ada kata kan tengah sedang ban yubaham dah hading apa perkat ban pai hadu kan ban yobat ya long gembul tu kan dah wala kata ru am ida hikai ma ihi yang aru long apa jus gitu ti patai kan pidia kumni takadon kepor padam ke bai i yang kepor balik ya gembul ta hakajing perkat jonga am teng kani kajing em akan mak kepor balik lyrics bai i ilis yang am kapoi sya banganang ta hadin i batai ram i no ngam tu syu la hikai la be ngam tu syu te bimba pi kadon kepor am mo kembiyong batai ngajumai ngajuyiki ngakumbu baklata lang nang susdang mo ngapa jukta ngakumbu kelmar syu te batai dang ngom kumno ipi apa tai kemni ngai kai pi kemni ngai kai pi kemni tu kepor dak sedang sorry batai mo tengah tu dah sedang ban ngasas sutut ta ba plan la pisngap biam Pilon la dia ta ngasa supaya dia ondang la ayo ban praktikal baham ngasa sedang sututkan ban lan plan ka tu bahang tu am badah ka bahang ni am kadon kejing ya per ta namar hang ni am kadon kejikiman kumi batai manela ong kejikiman kejing yu mo ta apa keman ba yu da mana da yu kam dan ta kejing ya thau kejing ya yu ala sala de pi ku na nesti ban ma tam pidi pesit batai sit hikai pi ban dia gimbal yu mo ngarugum tai kumju ngakan mau ha kapor ba ngarung ani ngam sedang be nadu bas sedang mo kumbo boro ang ni ngila don ngila e share la ka jong ngarugum tai kum ngan sedang be nadu bas sedang ngarung kum tai ngawan hang ni ningkong ban syakri hoi ngai ngoi ublei ba ngayo jing pen em nang ni long ngai ngoi syai kata nei ngarugum tai ngawan ningkong du e ka ban syakri de re hadian jang ka tu ngakan mau ba imomi ong ngai ong stebon ong pensyong lyrics lang mo pi kum tai tharai mi bini ya keju linti kumba Freddy kum tai ngarum tama ti ong pensyong lyrics tengala syong sipor henry hadian pada long ba ngamne te imomi se inta ti ong tala de femne te amni lengin sawat na de kiwei tengaru tu kapor pen e bi hiken ba sutu ma ngonga tom ni le ngaru ngam syong syura tengah kam syong syura enta lyrics te hadian jong katu nganget ci bagade ke jing alam linti jong blay bangandan gumne pedeng jong iboro ban long utama kamera crew bangin nang gumne te hadian ada tu tengah yo biang sak dakawai pat jing terba te ngam tiap kumnoi ba te ikot ma ban dan lang ha kamera re nganget jang ni borok badan ni sedang syona ke barak bateri kata te ngatai kala bende experience ya borok ngakan mau ngaru tikipor ni shat musling ilong jaseng hang ne te ka kamera jongi ka dan sti sepo te ya gabang ini syem youtube bateri ngi ban mare uni mo kondon ubon ki steps ngi ban mare serum seneng tu te ngakan mau ngi sedang na katahi te hadian adem tu te kadai be la dafi ban yo bat kamera ban yo bat gimbal mut fi ban ya ini ka ba pen ai bateri ngakan mau ngi syong be sti sepo syong be malum sen man hatu ki por ngi dang use da ka walkie talkie tu ki por ong balalut bateri te hak ban shu let chuan ra bi ta bateri shu ai biang syong biang sepo ting sadong kan ni khot ban le kamera sat long kum ta te kata jingkeli te hadian ada tu te kum tahi
saya obat kamera ti sa penikai ngakan mau ma mentai la shimti Daniel dia ga bangisat yang ka still shot nang ni ma bangisat kam shim bahaya ki baya lam praise and worship ne bakaran nang tu te ngakan mau ti ki por nga sedang be syuatang ba nga dala ong ban pen still kata kamera ngar shooting baik te hadian aingo ngisat dan I malum ma iba hikai yang I borok kata ngitem te hadian adem tu ti malum na po hikai kan I ong close up zoom in zoom out kita tengan kongru por bang zoom in zoom out ngam tip nanongan zoom ru long nomor bangam dan tama idea ngasuan be kum tu ngasat ong be bangadei ta jaj buriru bangam ngam su tenat hira wat ila diru kata ngam jiu hira watang Instagram ngam jiu hira Facebook kata gadi jingsha ngam su tenat te social media ring akan ma ka por bakot yang ban wan hang ni em ngasat syuang try me khot yang hang ni nomor bangam su tenat hira te hadian adem tu te ngalak sedang ban lek kamera te ngalak sedang ban you te hadian adem tu te langin sa sedang ban pai sini kidon ki briu ki syong hang ni te sa pai sering so ki briu ngakan mau hadian adem tu ngisa tinggi sa poi syapo 10 ma kumbangi shutdown ni ka healing festival manusnem te kum tu anda la poi 10 te la ayeng so 10 re 10 ru ngayo shibun ki jing hikai ya ka bai malum shet hikai ba teiru hapedeng tu dala adep ban hadin dengina wan nang tu na praise and worship teng ila rung satu ka kamera ila ong stibon le kum ne re habakut ngasu thu be ba kajing pen kok ngo hoi dan kipor ting ting sat la ru kata kadi kajing long briu mo dan kipor balong gumta sat la tingi adam hadian adem tu ngi iet ngi kloi ban penret iwe ta subang ha ngaset long enjoy ha ban long bandon ha kum kani ke tim ta kamtam ngabat ba tei lei long kuman shi tu mentangi la don lang haju long ma ngasu ong kata kadi jing shisha boni ju Daniel Andy Freddy long syarap long henrengi ngila don kum staff mo ang ne tengi shat mus katai jongi ngi shat spend bat ba tei mam ta te hadian adem tu tingi shat don me ketu kejing shrut kejing i tu ta long ba hadian adem tu te ishat hikai ba tei le amta te adian ngasat dong be ba kadai be kejing pen kok ngo kan ta garau ngin sa learn ma. Okay. What is that one thing since with your shrut your dom what is that one thing before fly that your shrut that your dom pure one biang pat bani it. Kawi ka long gumne namar ba ngidon hakakam hatu kapor ngim su tau henre ondang ngila dep na kakam dang ngila ya syong ngi su ba ngidon kam iwi Di judor kata ban ngin dawan ngin wan ngin ong asu ndre tambah lapoin tu pi kum ta mo ala kelet no tabang isongo pat kawai songo bang ngiadon kum ni kan ka jaka ka David ngapet igini hadu mentah hadu I Daniel hadu I Ju hadu kini baro hadu I Andy ki penret te takadau ngamtep mo lan da share keren bet ki video ki ba ki mi mentah ngi ki bon ki ong o kabes re ngi songo pat nalajong ngim so klo re bangi nang mangi ngi songo pat bo du try tu ai boring ngi we pi we bo adu ka jing penret te ngi we pi we namar ba da khende ban ong nangi tingim nang era re du try bo ai boring ngi bo ai ngi ki skill ki ba ngila ban ai don kopor ngila pen I Freddy don kopor lawan ong ba te ngi le kum tu don kopor kadan ki jat video mo joka live mo by Freddy la ai idea ngi bila wan nang ta la pen wan nang ta by in pen wan ni ka video ya ka story jong tu ka jingruai long ngi songo ngi yo hang ni em ngi wan la lagi jong Istebon I Andy ila le la ka jong te I ai la ka jong ka shot te but ngatip ngamla ban ong tan la jong ndre ngatip kini flahi la lai jong tamatang kawai pan ngongi kani pan hoi walang ila apoy hadu kan ka klip matru nala jong tingim dani ndre kajing ai bor jong try but ngai iki briuru ki ong baka video kala bas ndre ngi tenan ne tingi shela met besu ome kadunang dan kepor ngia domo lada I malum ide ba control yangi we dan kepala Aisyah Tanjung Freddy dan kepala Aisyah Tanjung la edam ti we ngi lele yu ngi sheshong dan kepala la sheyang tambah dangila apet pa dangila adap pa dangila apet la po sheyang ngi di jai brio ba dala po sheyang ngi check we mo ngaru nga check bet dangi I pat ka best palat
be ile kan rengi tinggi langsung be nginda ai mangi di bana ai taga jo shot jo ngi tamba ngai i pat ai malum pan apo apa di control ya baro khate ngi bangile Don kipor kum tu te kham tam long bang ngasat ong ma kum bangila keren na du mene ngi hang ni baro ngim don idea ngim don knowledge rete bande e ka ke bangin don bangin handle le ka kamera kum no bangin ring e ngasat ong don kipor kum tu ya ka ba kham tam ngale dang mano ngadang rung ya ka ban ring kamera e kum ni ma ngasat ke mau don kipor ya ki bangam so don shot shoot re ban le kham tam ma kata ka di jing shisha don kipor ya ki ba ngisat use ki Holland don kipor baki miat bha iru don kipor bangisat ring tang ini kamera don kipor bangim yo bha ka jaka bahe ko bangisat yo hapulu te lang ingat je bok try sa kurku pat daga bahe ngin sayo pat kumbangi yo hapulu tama long kowe ngisat ong idon hang ni batai ke experience bangi don hang ni ngisat kan mau tu kipor don kipor ya ga bangim jiyo syu ki shot ring ngisat kan mau kowe ke Bible verse ke ong Jacob iwesan utrai ong fiduna ka jing start pananga ong Jisu ong banga ngalong ba ai kuluit te bam junyo ben te kada dan kipor nga sedang try ngam sudan sure ayam te kumno shuyo bi shulong la kalong kum tai shu ai ngo pa utrai ki ibra ma Ngakin mau bang shot jo complain ba na neki basile kamera mo kichayong Sophie especially Alice hang ni ali isha ong bhaya kani koy idi hinman janga ti isha ong yang kani koy syong tip Sophie dong biang baring yu kulai bamare banyak baring api Kata ka jishisha kata hot kita kumi mo batai nga batai stibon teng am ban be Yusufi am Daniel teng am mo ban be Yusufi am teng ni jan uri la diru te nama pelai ni pecah tu ngin pecah ke kamera ngin pecah ke dinti ngin pen teng hadu teng bateri shit ong te lada shmum ta lada ipate ring hajan Sufi lene lada mangang ring hajan Sufi te teng bateri musli shi bateri shanga ong Sufi ong yaski nama pelai shi be pijing tu je lagi dan ke por la jan tu chi shata teng bala be tan Sufi teng Sufi lo mo shukni ktien ikan mau da la mare plat Sofi am kisile aku nungi silitor hajan kena masuki Sofi dia suki i malum shed ong na po yang ni na klik hajan Sofi na binya suki na kata jishisha katan kabiru da maklanga katu kada husnami mum kan di hasti central ngalajan ur shisha nga hatu ngalajan shu kataru ngampat peta ondang ala apet namar kumbiyong bate menya da poy hiying check biang ta kanu ke biang kanu ke bet teng da baklangi hapen pen bete kata tengah poy hiying am kata jisha ngami kata da dan ba upload pat ha Instagram Taki upload Instagram ngam kan mau tu kerteng ngam kan masuk tu kerteng di mana dia tu kapor am ngai la dia ta kapor bi Sufi mare am tengah mare lang pitim nam ngai la dia ani ngajan hap sepo kemno tangam sutu kalong pak tu kapor am kata jengmut kala concentrate bet cakap mana Sufi ta adu bangam isu bangalajan orta antang lai iti reel sama Instagram ki post am ada jadi bang ada ngalajan or sisa ta sepo mau pateng ngedang penimai pi bagi angel dia kinra tu lah dangi jentut luar kata dia kata tik ngata so tik kata baong pati ka sisa tu kapor sisa ngalam nama balai la long bet stang kendiat ta bangan hap so kidon kita mar kisit le sound kisit le ban pendat itu kabel ne waya ban le klerik ta ngada ite le dia ngasom ngajan orta ngam sutu ta tu ngam sutu ngam i ada andang lai pa ang tu Instagram ang ada play kita kata kajing mare Sufiam di kastat sisa pi ngaru ngam jus ko bang mare stage ma hani pat pelawan pak chapo ang sa complain Alice Freddy ban ibate kini argot ki ang Sophie dah haban mari PM we gembel di bening nang ni we gembel di bening nang ni ngakan mau ap lupa kni ktien ngakan mau ngakan plin namar ba menswang asyik yang ngam haja kai Daniel pak yarap engi tahu sila dan worship am ngala ada di lupa bai bang latep mamalum lang na point Alice be Sophie teng am ngala be am kasi dan baik blind spot baik Sophie dan Syekh gam show mentah bangadan hapo bangaya rap lang mamalum lang ngasuto to kajing dom kawan aku bagim yo te ngasi kan mama mun ngasi ong pai karu i kong sunita mga ong pai ong si Sophie baik pastor fan mare tante jenjar hal ditang na marbangi la sya mai palat ha mamalum lang ta kejisha kata kebiang batai mo ba sisa bendalam mare Sophie te kikaman Gikaman suban sing kaliang namar marbalai bisu tu am ngiyang haju nalor kataru ngiyam haju ma arkan tai eta ka persun syabru te usingkaru la hi
Sulong katai kan dah jing ai ke jung trai ke long dah jing ai ke jung trai ting la bet ban le ke no nuru namar ko kti jubli ko mo da phile ke no nuru le am tak burung jung boleh dah te experience ke jung aku ni bang apai kan ni production team juga potanan te nganget baka kamdi ko coincidence kan ba mentau banai mi ngandap sistem ke jing don ke jung aku ni production team so ngai ngu itran kata te nganget baka kamdi ka jing jern khat ma ba ngandap sistem mentau benai mi ngadap sistem ikajing don janga kan ka tim bar ka aingo itran ta kata bak jing ai ke jung trai mo bangalong kumni bangalong bangadan kan ka tim ta te man ya tur mo ba nga ka badi bak kamera ngamden jing star ngamden ngadong zero knowledge te ban di witir ka kata di witir ngam te hira khot ye ban bat ban operate kam ngam nang hira dah gajing pelak dah tak jing start ka bakan cabelai mo bangalong kumni bangalak ban sutu ngalak ban nang Ngisongo ke bangile Andre ngimdan experience ko boong na do basdang ngimdan experience ra ke bangin bat kumnungin bat Andre tangba nangilawan pat hangni pat am kata kajing ka kam kala hikai lupa ingi de ka kam kala hikai lupa ingi hadu ba menta am lada kibat kiwe ru ngi haban ong sa tu pat long roban bat kam de ra kadon ka por ba ngingim pat lait ngidang ya bun laka kam sapo dagara day life nangi don sejrong ndai haba ngi pha yang ngi nuru ngi habda ong mlong ra namar be itu ban yang itu empat long roban bat yo ka kumno ngi habai ban yesim kiai we bat kai iru ba nakajing maju yung pastor am kahyar be hangi te bangin ngide ban simkia but ngaway ka songo be emi pastor be ko sita ka ek bai ai em ka tiar am iong be kani ka de ka tiar ka jong pi te kani be ka tiar ka jong pi but ngi so tu abangi de habaka de ka tiar ka jong em nginang man sumar te ngimle thurmar tang baka de jong ka office ndrei tang ba baka de be ki ong hi baka de ka tiar jong em ngi simkia be ngimju ai re akapor baki wan swa kini ru itu kubawan ningkong sai Freddy ru ngimju ai bat i Freddy yo gimbal ru mo podangi la yo gimbal ngimpat ju ai ru gimbal i Freddy dah hadien i Freddy em ila sedang bantre takadang i ai kumi gini ru kia thu na du mene bo ong ba battery ki yo ban bat swa battery endre ngi ai ban bat yu battery namar u battery de we uja jing tau em ubangi dabat em ubay dan kapor sentuh bara takada ngi par haba kila ban bat tang uni ubaret te kila ban sumar ni baret takada ngila ban sania kumo bleru ngi ba ngila ban handle gini ki baret em takada unang ban kentio ngi te ibe katai ka we ban nganget pi baro hi badan akan ga jaka pi dangla ban ai susu ke ba pi experience ma pi namar iwe ngila ban ya tu experience Isyadong kumni te don ki por mo dang ila don hakado ngi shat thaj mo la dang don hakado ngi thaj namar ba ngi yo i kata am ngi i ganuk sa nei pastor jungi te pastor bante ngasyadong don ki por am khamta mo ko man chia thu bro kitip hi ba i longkum i pastor mentai dang don haka shoot jong ka film tingi kadesha ngi bun kam shisha Henry hai boro ngi biang lut sisa kata ta gade jing sha Henry ka bangi kham kerdu gade bitang kathia ai Henry ngai ngo sha ngi isha bu bleu kurku te ngi ukurku sha bat ngi ai ngo sha utrai bangi sngongo sha ru bangi yo ngi shat khot kong snita Henry ngi shat khot mo mi mo I te nga ai ngo sha ngi yo mo mi ngi yo I pastor kilong sha kemi kapa bakin zaman sim ta Masyad ang kaway don kipor ya ba ngisat learn pada na I pastor namangi iba kumtu teng hadu si dengilit shoot teng hadu si thok ding ru ngidang poyeng hadu sat tedia mestep ru kumtu Henry mo isat syong ban ya selok briu hang ne Henry im jutat da dalak de kepor bendek ki morning message ki ru I le beta Henry kapoy ketien mo I pastor mo di la wandang step em la one shoot ngi subu ngi em de dang step dengi don recording hangnya kadi kesin Wednesday shoot don recording ba tingi sit dap adu live je ndai don kapor kum la sai gas ngi ngi don shoot mo don kapor ngi dei ban mi nriu baje don kapor ngi dei ban mi san baje ngi I pastor ila ba je takadaw ka ai bor ngi pastor kum ni ila ngi ngimla ngi
Kajing pen melin jongi am haduk mentaru am gila ya melin. Kan mau kau pada am kai ka ba long ba utrai open i te ha preng jong kata ga jing ye ba pastor ile ki morning message tengi ngi shat shoot ngi shat ma ngi shat banamar ngi de ki camera crew hang ni tingi shat ring ma ngi record i pastor tama ki dan ki por gum tu am ka don ha ga jing thaj ha ga do ma ha preng gi jing bun kam re utrai ai bor bat ban pen sngo thu pada am ya kata di utrai ngi shat sngo ma don ki por gum tu ya ka bangi shat long shat le jing le te bat i pastor dan kipor ba ilet visit shing jong ki brio ni te sin mangila ki wa kali mut continuous ki brio ki phone ba i kata borong ila experience ne kadang ko ga singi pada bangi let am ngakan mau ba poi phone uang uya ma kata ka phone uang pastor uang na katu ka morning message jong fi kala kata pala de nga uang gum ta te uyam uang hatu jisu udang map mo nga hadian tu am ngasyong nga perkhat nga realize nga kam julong le no te langi thaj ru am kam long le no Asia ra ngai Asia ba kumno pada nang ne am perkat ka kata YouTube ri wadon sha jowai kamu ka message ba ai nang ne te ngai Asia ba utrai pen sele pastor kumno sha ba utrai pen nan kam te hadin jong kata am ngari alai sang ta ba ka debi yang ngi bangin trai te ngakan mau ko we na ga bible am haka por ba ki senran ki wan ban YouTube ong trai haka kerteng jong ming la be ki suat haka kerteng jong ming la le kita Henry ngasu tu parang taba utrai ong wat kemen Henry to kemen ba ka kerteng jong ki la tho ha ka kitab simpen im te ngasu tu ong ta ken la da ngiru hang ni ngi don ngi trei am so kemen pat namar ba ma katu ko wi men sim ba kodor jong trai na jowai phone gum tama long ba at least long yo ya ga jing pen em hang ta do trai ru kemen ngasat songo apa namar bangi yo i pastor am be trei stom am ka penlong yang ngiru bangin trei stom ta ngasat ong ba pastor i long kum ikpa ba ken jaman sim jongi bat i la he buon ngi ngasat ong la da i pastor em thaj kum no ngi ngin thaj te na ka ta hi ngasat ai men sim ba ka kitien jong ble ru ko ong be ha ba file ya ke le how try om ha ki brio kan ta kadang songo shay ble And kung buong iba shooting, ngay iba, lai baje habalik shoot, lai baje man start habanyali shoot mas na recording Wednesday, then ni pialit sa iya ka shoot for Thursday, lai baje man start. Di kamo siya kabasok, hindi pa ngay siya kata ngalaban ako na kata ka unity between us te. nga ken mau kan ni go te namar ba hagini ki sngi am ngi nang busy palat ba kalit shooting te don ki por ye ka bangi duna ma ngi sat ong ngi biang dat borok ngi duna ka tia te don ki por am ba ngi la one shooting ngi la tia ondai pastor next morning la one kersiu da stimon kino ngi salong be direct pastor china mau kanu nga chadong kom ta te long katu ka namar beli pastor sat te bangi sat ong ba pe usipai haba uli le thama am ula long ready lupa te tekrai pastor i thap hangi ka tu tekadang ngi rupor thia ngi yo thia ngi khap rep tamaga jingmot am kalong be ha ka film ne tekadang marsun om tu ngi shukun ma pastor li shoot tama am dei gum ta te tekadang ngi long su kemen pat ki baro Yes, ngakak ban kali ni kali. Namar ka live ni sedang dengan bakla Healing Festival 2022. Right. Shwaga tu ni le recording. Recording ni kidzo, recording ni messages, recording man kasi recording. Tapi por example ya kalai it was totally different, totally new ni dang sedang thamai dia kata. Kumno fi adjust na kata banong na kata ka recording ba filaban shoot edit hang tu ba filaban copy yaki files and then filaban edit yaki. But yang ka live, ba film la ban edit film la ban edit haban le bihang to kumno pi le as a team ya kata is there any meeting before or don't you shisha kata ka shwab finya don polo shwab niya don ka miracle weekend naman gibriyo shisha kiyo iba ani ka best shisha hado ka ni ani ka lo shisha ka ba it's really big there kada think ang ani kim yu ibat ka no ni ai na siya dit Can you ibat kat nu kijing samai. Can you any of that? The batay ken, yung ka-offer batay, the experience, the first time experience na ba-shift na ka-recording siya ka-live ka jong hija ayu kalang kuno. Menshwa bampat le live ni sile ben recording ben ngi dan healing festival da kadai hapo state central di hagitu ki por ngi kum ka crew hing sidan katuka ngim judan ban ong meeting ka sedang tang ka way sisin ngam kan mau shoes na mayu to mga lang kan first life
Te shua kata pak ngim judan. Tingi shi long bikum ni lah dah ngilawan mestap. Ngilawan mestap ini yang spang ini orang mapi sim close up itu mapi fokus ya katu mapi ngilaw bikum ta. Kini ki bana khmat ngin fokus be tangi ki bana khmat kini ki ba na side ki ba handle be kamera namar katu ko por ngin pat don yo gimbal ngidang suya le beta kakti. Dia ngeset ong ngadon ngai Freddy lawan atau pot kita giwe ki ba menswa tambai hadin lawan si Freddy si Alice yang khamat jongga close up ban mare ya Sufi. Di hadin mangi dan yedon gi bayaram di ngisi ya communicate be tangkata naman ngimpat dan aku pon walkie talkie ngisi suya pe bi kayat be hi di namar bakadai ke ba kisu edit hadin tamo kampat dai ka live te ngiyat be hingi songo rubah ka biang hipat long ngiaingo namar idan itai bangasit ong ikongkong isir wan ra tiki style ban penkun kumtu ya ke kamera ngele lang ban ring ada nak kejat ada kali ban close ban zoom there tingi si penbut lang hiken te hadin ibi pen ki ring ni ki sentiu ya sha te pan bet sai itu main object bagian te ngiro ya bot lang da suki skim tu lakham nang te Freddy ro tu kopor kisi ong lang Freddy le langun ni mo Freddy mo Nadu ni kong ngapat jios ngo na ikata kami ta nga kadamut be kadebe na Alice lane na patay lane na imalum ta tama hadir mata pang susu plan kawan nang no plan long kawan ning bajeng i kongkong ta dengan poi perkat pak hadu mata kan trikam om tang hangaru na kapoi so haki Stebon nang ta hai Joshua hai Daniel long kapoi lang hang ta long ka kapoi syata kan te kumbai patay mena kumo ba sedang kata akan mau Alice te katu ha kapo hatu kapo balik live ni kong do ngimpat ngabe akan mau ngabi Alice ngimpat jo ban yung akan mau patay bi malum yang pisia nai pat live mo namar Alice katu kadika jing tinju Alice ba i ko ban page ngi long kumno namar ba in I live direct empat long te malum ba di patay padam ki ong am le recording te ki long bakin jo ban check shakin ede ki biang nam biang ta te ngakan mau ngabi Alice ngelia sama katu ko ba shoot record mau pat live te katu hatu kapor Alice la snel ngila Alice shijrong yudai te kapor balik hajrong te first do ketika tu yang ngaru kapor balik live tu te ngelia recording shot ngidang hajrong te ngidang hatu kapor ngimpat jo ban bat yo mo yo gimbal te ngidang bat peteng kumbalong jeng I bastang si Esteban kumbas dang I Daniel mang yo ban bat shot tang ban bu ban penyang tripod tengah akan mau yang hatu bet Alice tang shula ningkong na kapor balik akam tuam akapo bengiring nong te akapo bengiring te namar ba kambang Alice la hajrong kaki ta kamlong scam ra ba mo Alice kamlong scam bara tashla dun munu ban kiam ban sim tiar ban sim yam ting lang jijai yo kahap nama belai kalong kam scam te lo mushuna serdap mumtu ta ting lawan kiam long ngam Alice ba jijai nama ba kamlah dang shushna tu ka lor stitch mat hadin kata pat hadin juga tu padam long kata ke long IC LC la ban batai khamba lor jeng kata The first live I think kadika experience ba nga personally ganum klet kajing klumar namar first time ka ba ngiyo su walkie talkie earphones tang shiliang ngiay ngo siya yu play bingiyo ayo headset mentama ulay rap shisha namar ngakan mau sa first time bingile walkie talkie bun sin ngimyo sngo hirete main person babatay ngi camera yu te hakata ko pon ngimpat dan gimbal hiru akan mau sa ya ibate akan mau ibate idan stage haside but use yaka tripod as a gimbal ado ngabat Freddy ngi slow wet ibate ile yu komte ipin ki tripod take kumbo do you te akan mau ba gede ba ong Freddy ba ngi klampat yu ale live ngi di bantal shoot record hadin kata akan mau on a Sunday haka first live jangka portanet lay hapolo first kadang ni first dia sang hapolo bangila kaslap haka keti tengah akan mau sa ibu batai si omai tangkoi naipin keti kitiar ngabat Freddy ngatarai main job jangi di benpet naija kitiar especially ki landscape ki battery
but nai penjebot nai pen ketik-ketik iwei widu iwei nganong kum nukan long kalong hectic ha first experience ngin shlong bet ni le ayu long ngi dapat khat menta am ngi ong bet ngi le ayu kum to paling ngi le kum to ngi la di man le ba ta ri menta pat nga ai ngo you blay shisha ba ula ai ngi gejing start tam ngin kio but umri tang ha kajing start henry ula kurkhu yangi but ki equipments ki bathamai bangi la ban le bhashu ta nga shikkan mau bha ye Freddy ba iba tai mo mentam dan hapo nga use ka video mixer dala song shit ba tai ba Freddy em kya kani betak ban you kum ha healing ru kum ha miracle weekend ru akan mau sa miracle weekend da kila yo ka tu kamut ban shoot em kidong Alice shim shajonga nga shikkan mau ba ye Freddy nong ba Alice itana ne am ngan aishan ubnai shaki brio Alice itana ne am ngan aishan ni shatu nga ai ngo you play bu ai shu engi ka jing start te menta long nga pet ya ka first life bangile ba ka life bangile menta am ani big difference nga sugarman ba ngin yo shu ek bangin le ba mo hakini kisngi banwan Deken ha kowe rekom dai ngasat ai ngoi ublei nomor baka la pensuk yingi. Long yingi te badang suan menta nomor balai bang kumbaki tu khana ong ba uta light walkie talkie besung ba dan balik live ba shu record. Ai ngoi pai ublei menta am ba long ba menta am la da jai ai de. Long ka pensuk yingi khindiat ho ngi dan la ka jong ka jingya lenti de. Kumbaki kila experience kum ta ngi rong dan la ka jong ka experience tamahan rei bandai ban poi ha kata ka we ka benta pat am ka pensuk ngi nama beli tang la jai la li ong. Elis beli ka long kum ne. Batai beli ka long kum ne. Freddy le se kum ne long kini kila gai te yangi. Benta ka la pensuk te yangi. Ha kata kan mau le por bangidang le first live bo ong men ka tu ka live recording mengile no tu ko pon ngidang yo di ti walkie talkie tu mo ti yo ada bat ki earphone tang ba kita ki earphone padam da tap apa da keren namar inda keren i malum sombo yo sngolat langlut baru khoj mo adu so huri hura ngim ji yo sngobar Aku mendiskreditkan kadan kau kapor kan mau batai. Aku pun bangi use tu walkie-talkie kapor connection shawiru. no sa kawairu atu ko por bangidang don first do ngim pat use Holy Land ki receiver transmitter kini ki wireless kan ngidang use bet ki wire sa jenjar perkat le kamera ro hap ra langsung tahu le yo tahu yar ti dan iwe by one yarab ide EVZ iwan yarab ting songo bi ngasongo shisha namar bi wani vizi ha to kopor ndrei te ngasongo banga bat to wayan nga fokus ite pasto fair se sufir baya mare sarum saneng nganle ko no ma ai ngo try ka de kecing ai bo bangi yo ma ban ai ke babas ke bangi le ka ba nalajongi mde bangi ong ngile ka babas long ngin klau ya lajong mengilek ke babas hendrei ngi kwa na dokumen sia mengilek ke babahatam na ka bentau trai ti bat ke bangi iru hoi mai ti ki pori badang sedang ngidang sibun ki jing duna wat hadu mentar ngidang doni ki jing duna ngimdei bingi ong ila perfect hendrei tang ba ngi aingu pat ke kat ke ba ngilek kendiat ke don ki jing duna hendrei ke bakhambun pat mentar kala ayai ke bakhamba ngi sungu ya kata utrai la ai boringi utrai ai gejing start ingi utrai lalong kumba guide de ingi lingba kejing ya sautu jingmut iwe kejing ya dan bentalam iwe gejing ya it ru kejing ya yeshurut ru kejing ya dom ru ban ngisongo ru hadin ba bangila ada bayi konsitai i bangile iki shot intungi penki hidagi kamera ti hapok ka live ti konsta yong oi tenat ta ti ngapa ong to se konsta pentit do gimbal ma ti agata ka sngi da to healing ti konsta yong to tong ini ti but the first time nga use gimbal na man ngapa nang ti dang huri hurai ti dan i boy ru isi hikaya nga bai ls da hadian pat dangi i bakini kile am namar bangon ong bangan bamlen det iki ngamla ngai i baki kile am ngar ngale lang am te kamu ngakan mau tidak hadian tu dah lale pat ngasdang bani kasi i Freddy ban ngi aingu pat hadian pat bangi yo gembel kala nang kampen itana cucu bat kawairu bangi yo sia headset
Olilan kalau anak kampen so tu susu ingi mo bangin communicate rate mensuat ingi communicate ro am ngi jenjar ngi long huri huradon kapore iwe beri ngi ring baru saungut ro. Dan kapore itu we beri malum de lah lagi mios kau sure ngi lah oh my dep satu ngi te gila fokus be dan kapore lah kelat lah fokus be. Andre hadian pat bangi you headset pengila sedang ban ya so tu ngila sedang ban ya you but ka jingya lenti de kadai be step by step mo yang ibe pi mo ka pencana ro kadai katahi bari jona do bene kampat ai oh jo experience Jofi Ka experience jama te kabanding kong do kadai bang sedang ada healing festival mencam senam te kabanding kong do kam ka bang ale kadai ba trolley te empat ju dalam masa ngak saya shoot he and be long stable lah trolley ti long stable sisa ngingim lar I jo ti long stable halong ko ba labu tama ha trolley am kam lera besok lamar ba kidon ki kena ke mare em to ke buk ti hau ti pipe itu ngapan weng su bayar ma bayar HDMI ngapan nyat trolley ngapan focus stage ngapan frame be arta di kelung na to na po yuro lalu ya long ko robot mo na yaro long ko bayar robot te no ki stable dan ki por ti kena kila ya lek ki berat di ki up di ki mau itu tu ki trolley ka ki kedak am tu te tepat ki ki malum ti basang control da enum tep ya experience ngang tu bring asange ye tamag di ba ki kelung da ki dan te kali ka ngasih shoot hi na masya tama kiwi ki jajam te ka tang ka live tang pat jukta isin tang first time macam senam ni Isat ong gumni te long ba ngidon hang ni am ndi atang bangin nang tang kamera. Isat ong te ngidon hang ni am ngi hab banang sibun ki kam. Namar belai ngiyo ngidon ni pastor ngi ingo shay ublay tribe ajing start shay pastor. Ngi shay kata hey bi nang lot banchna wat ngi penan kam hang ni mentama ngidon hang ni ngi penan kam ki late through bun basna hilot I pastor. Ting ting ngimla perkat te. Ting ting ngimla perkat gadon ko wi getiat li bi sina am. Kata ngi shoot film Day, tekadan kata ketiaram kau isna ipensiong haka kali dia. Haru ki beri borok ki pek yang sisa. Miok tiar syura tarai. U company ra un keli tarai. Mana basna ya kan dia. Namar ipen ya kata ketiar kau pensiong haka kali am ban ring ya kitu ki karakter support ta. Ani ka sulong bek enggak kada internet sa ta. Wat menta mo Aingo you blay ba menta next healing festival ru lek so pastor yang bangin sayus da kata ka green ka ba pastor hi isna da sisa ngej bisa ru bopet sawan ban saki ya ka ba pastor isna da Henry adina dam tu am ngasarang ban ngidon hang ni am ndai datang ka we ngi daduk ka lait daduk ka baro isna hi lut ta bar ko we mdi era ho kita am ngihab ban nang lut kling tiar nginang ngihab ban nang ban treikam mo ngiyo jing hikai ni momi kumno ban penkut kumno ban iu mo bakan long internet si benta kata kadai bakan jado ta da perkat Henry bon ong am nang ni bun basyong ru am wat ka bakan jaman siam ru ngai ngoi ublay kala ke long ka portnet ka yo ban puli ka bible school da wat halo jong kataru wat ha ka bakan jaman siam ru ngi sya train da ngi nang ni bun basyong ngila pendap ka bible school ba te Daniel mental ngi don ha ISOM if ready first batch ba jong ka bible school ma ta kadang ngi ngoi ublay wat ha ka bakan jado ru ha ka bakan jaman siam ru ta ngi train lang ta ki borok pan ngi i ngi don beta da ka jing kemen sudah nomor beli kata ngi i hai pastor ta teng mo ha kata ka jing ngi syadong nadu meneng ngila batai da ba ngi kum penhap ya ka tiar ngi kumi ho hang tu ngi la ban sya mai kata ka di jing sya ta wala da kimi imei jongar te ladanga bakla in mai ti iri ilong tari ilong kum ikpate jongi imai inta tamatang hadian ketu am itana bai la pen bet teng li sya don ki kentien ki bai momi tang si ong khun ni am ka jing sngo i te sisa kadon sya ka tu ka jing sngo i te la dai momi khot kum ta sungop ke baro Kawai ru am kam da date hante tang bangile kamera ru ndai ngisongo bai I konsnita bai iju hikai ngi ba om date tang ka kamera bangile abang idon ha office ru am wat hadu
dan kapon ngi sar madan ngim dei bang ong ile betang hang nien re wat I kamru isit hikai bang ngim dei ban ong bangin so tang bang I tre kanika bang ile I kamera ngim dei so ban le gitu re I hikai ngi bang I dei ban long ki pasoret wat katu ka kamru ka dei ka badon kam ka dei ka kam ka jong trai te wat ladang ngi sar tang ya ka madan ru kanu ka kam ka bangi sakrihi ka dei ka lada ka dei ka baret ne ka balong kumno ru em ka dei ka bangi sakrihi utrai te nga aingo ka we bangi songo bangi yo I kongsi sunita bat I pastor bante ba ka ba ki le la jong em ki ai be ngi te kimlong arsap kimlong kumno kilong bangi don ha ni ka hangi don hania potnet ru ngi don hania office ru ihikai ngi banginia sutu iwe banginia soret ihikai ru ba ini iet but ihikai ru ngi nadu along kumbangi dan be hangni te la hikai ru nadu ikam ibaret hadu ikam ibahe te kumno bangin sumar kumno bangin trei gatu ngimdei ban khen ba gatu ka kam ka ba ngin sar ngin khenyo ka kam ka bamdei ngi baro kanu ka kam ka de ka badei te ngi bangin le ngimdei ban sngo ban ong bai ngimdei ban le bangi la long ta ngisongo si sha ye kata ngisongo sha bau try ujiet iki ban ngi dwai ru ba in yo kabor I pastoru I konsitaru. There was one time mulai dalam maklai mo ni youth ko men-try ka camera ka bangin use dan kan ban klut bakan bakan ring and when tapat dak klut palan par kamno Kini ki merelas ki bamantai bangi pendon kam tigi tang sulahit ki laleb hi tigi kamera par ki bamen show par ki bang use par ngitang sula katang sula khluj am ka namar ba te namar menshwa kadang yai suki pasuki ngiyo igitiar namar ba ngim pa sutho bangin bo haki dryer namari kamera iki kamera takadaw ngindawan ngisubo bikum tu ngila bangin that asngi tamba kadon kam pat iki dryer da hadin ngila atep bangi I konsita ila thiet iki dryer kalak ham aram menta menshwa namar tang sula shit lakruit palat am kanika jinhaw ka fogi klami be po lens takadaw ngim julong ngi haban lot be ki lens habin mi sabar ngi haban nyan ngi haban komta ngi hable nrengi aingu pat menta bau trai suki pasuki hu nang kerku kitiar ngi yo ban ngilak ham aram ndrei tang badot kapor pat hi gidon hi kijing thut I kitiar But ka we ru ngimla ban dinai ka jing sha te ba I ba tai ru am bet ban design ma ngidanang ni ngi ba ka ba I pastor am I don kum tu ngi ba ha ka jing pen ko ngu am kalong ai men sim te ngi ru ka we kalong ai men sim ngi namar balai asyadong bai kum tai kum ba bun sin ka bangi syam ka bangi ja ki bangi ru te ya ka bangi mla ngi shat ong ba tai kalong kum ta nama balai la kam senior ha what even ha ka age ha ka kam ka ba iterai ru te hang ne te mga ka tapat ibet syapat ban design ban le iki ita ngaset ibe bakum ba pastor idon gitu de kiwe am ngai hingi ruang ni borak ba syongkat bangi dang yu sibun terain sa ai ki ba bun ma Dia ko mangan syuk kubur mo ko oi om batay mo ba teng kado kathan kado ka jilong do kathan hendrei kowe pat ka banga mar ki ka banga susu ba adangi ni trehi na do ko mesiem bangi le hi na do ko mesiem ko bentau trahi am subang mete tolong ono subang mai juran jing that juran kalau enjoy bete dong semua menuru wah subang mete ka banga pastor mo pastor bentai ba kumnu ta kam sim ka jing surat jong iru ke banga lap ka nga syam hi dala di ruba kadang ko bi ka sin hang tei kadang ko bi ka sin hang tei por ba ngana song hati kamera hang tei por barang rang lakran mo ila ikra I pastor molong te pastor bentai dan hang ne side kan te di sha atau por ngoto ai show kamera one more tina kamera nang te ai kamera one ngan her po andian ngan her kamera tok po Maria kiuna po tangan uminen arle minen mar ki holor pinyi besom te langsung kamera jonga ngata bi mesim la arren asu mesim la bakat tieng lama cuma bakat sen belum pastor langsung kamera jonga pastor langsung kamera jonga menu Kiki lebih buat. Pastor sudah bakal atieng semua, bakal akinyu. Lebih tu
pastor. Actually, mna may show pastor. Di saya pastor nga sa siya may kamera. Ani kajing le aran ka mamkay. Ray kaway pa nga iba di ka mesti mo jing pastor ta. Kata kajing sungret kajing le kajing iba. Imkante iladi ikuloy te malisong turu. Ngan syubatay i pastor ilong friendly ha ma i dapat i ilong friendly ha imai ayam. Hari kawai am ngi barok ngi tiang bai i. Isi wan teng am da nang ya kan live sing sandi isi wan yang hapo te ha editing room. Ta sila wan yang am nga mamalum la am sila stiff bat ngi song khop no bat ngim krente na jrong jong bat te. Kamera you ngi ha bat up down pastor ni. Ngi hampas yau te nomor pa ngi kren am kren ka ngi hala up ta sila wan pastor am ngi long bat. Up down pastor ngi continue sa sipang ngi hap long kum ta te. Dong ngidon ya kajing tiang i ni nama ngab ngi burom te i. Ngi tiang burom ngi tiang iet te i. Kom di i ro. Kadon kapor mtu te kumbaya tu eles mo indawan syapo te. Ijat hikai yangi penhek tu speaker sengap tu kaktian jong ublay. Ijat longkum ta. Ijat sungo pada di longkum ta mo ha kajing bun kam mo borok ngitip hi kata. Sisin kum jong malum kum jong eles sisin bagi kontrol na po. Kenom la am long ban you man concentrate lang long ki haban I bet fully ya kata ka baki ki you te. Hare aingo pating kum ta ing kumbalong man dawan pastor long penhek tu speaker sengap ta tu kaktian jong ublay ru. Tira di pastor wat lada ilong kum tu ruam andre i pastor hapo kayu production ruam ila ban batay mo yang imo. But I gi shot ki babas sing iru isi hikai kan. Yang em kam day ban long kum tu. Te bele pile kum tu. Pidi ban le kum tu. Em pidi ban long bet. But kai ka bay yo mo em di ban long. Ngiaw di ban perlong bet. If you talk about that litang akin ma every time when it comes to music nga ba ban piba ngi share siya po ngi ila ngi ban yo exactly ke iba ikwa. Ikamlong perfection. Yes. Syukri iktinya Sophie ma kan mau dengi de shoot ru am. Ibatay kamtam ide main camera person jongi haki film. Dala shoot ru am imhun yang bai. Lekum ni imhun am ishim hi ka camera iring hino ado ba. Mangi am ihap ya kentong am ya tiang no ta ngilang bai. Yo imai in lekum no. Ikwa bai lang de ikwa am ikwa bai tek kum bakwa am ite. Teng am ipoi le hino ringi kum tur ngi poi learn te na ka iba ile. Like ikwa ban anything but it's in his imagination am ke but done ha clear ke ila vision rupa te ila dan rupa bukan longkum tu kan ikum tu ngakwa ulum longkum tu ke kamera karuan kan pai ulum ibriu ni nang tu but da kam ila vision am kamot hang ta tu persang ngi haben Kadang kata ladangi keren em ban ong ba ka experience jungi am bangi experience hakani am ani ka bon palat ban batay ngi mlasur ban kut ru namar ka bangi experience ka bangi lap man kasi ka pher tu mo ithamai don ka por ngi lap da kum tu don ka por ngi lap da kum tu tambah ka bakut pad am ani wat haduk mentar am ka long ngim jukwa te ban ong ba dalade o lade ben ade por lade sonde lade live recording in thaj no andre ngi long comment te lade live nila ewan dan kapor ngel dan lala ka jang timing ti dan kapor ilawan kloy by one kloy do ide stebon mensuat iwan kloy do ide Freddy iba penbiang iba ni mentai lawan kam kloy so ide stebon iba lawan si Freddy ilam pun baik tamang ngi aingo pat ngi dan iwei hang ni ngi song kom ni ngi dan lala ka jong ka kampat ngimju ye yang lang ra ka ju ka jaka wat ijo wat i Andy wat i Daniel i Freddy bad Esteban ngi dan bai LS ngi dan lala ka jong ban ngi sedang man so thu bat ngai i bat kini suki paskir walada ijo bat i Daniel bat i Freddy walada im bai andiru walada im padan itai full staff hakani ga jakaru ndai tangba ngitip pat kumno bangin bu lagi tiar ngitip la ka jong ka kamram de. I like it how ba
umdera ba iway ong ngakwa kani iway pa yung ngakwa kani iway ong ngakwa kani iway pa ni umitinat ka to ni ngam kwa da ka to it's not banga ngakwa na ngam kwa kam dia teng manga hang ni it's always banong I like it badala ong iway beriu banong ngakwa ba fifin chim da ka right fifin chim da ka left fifin nyelek kum ta am pimi ong rete ni ngam kwa lek kum tu ngam kwa Henry pat pianang te kung nuban penret berang okay to ngan le kan ya. And then the pidan idea of your own then pia ong te it's not ba pia kran na din iwe ang ni te im ju ai la re nga bangan le kum ta Henry pat fisio penret berang okay to nginya le share kan ya. To say the least ba ki kum Freddy Stebon but te kineli te kiwan me hador pergi ngarwai. Namar beli you kita ki bapai live kini i bahai itu. Ngisit ong de ngin ai ka babas kita ki bapai live kin hon hada ki pedro. Andre kadon ka por bengi sosen hi ki beriu dan ka por ki bawan jaseng dan ka por ki bi isu ya sofir namar ngi tamba bakadehi ka por bangi le live pat ngihap hiban fokus de kenang ba namar kamde tang bagi page kiberiu ki batang nang nina po Shillong dan itang nang nina po aja sayang henday kiberiu ki banabar ki page alis long ngile ka bakham hatam ken wala dang ide hapo ka Shillong ka Shnong ka baret do rute Ni I the best kan. Hadok ba like at least dingi pet life jengi am umlong boring rata especially the day praise and worship am. Kamlong boring rata because almost every 5 seconds la change make a shot. Almost every figure about 5 seconds kita ni ba ngidang pet. It was the first time we ngialam yale live. Keran keto dan kumani. Try. And ni rush ya kata on Saturday. And then when Sunday por yale live ya kata ni pet ya ka video om kumno kikin mo ya kata may bakinya shift ako to. Try. Bakinya shift iwi shot. Or like it's amazing to see Amba kumno piyale lang with music te. Piyakin mo te. I don't know how. Kiri na siya po. Bakikin mo ba ng shift. Ito. Kataru on beat. It's not off beat. It's on beat. So baki shift footage na iwi camera. And ka praise and worship di kibri kipet na yen ram kismohon si shangal abano. Danga ngapet ya ka live jangi. I'm not so hard ban pe ako praise and worship because come long still rute. It's not just a long shot. Come this tang ka long shot ban you even the whole stage, the whole entire time. Hindi pat kadon ka zoom kadon ba fele gimbal namtep hindi pa fele gitu kapit itinat ya. What ega jingkiran rute ngi hakapor bagi pastor kikiran am ngi im jubur tang kawe ka kamera. Warang turu kadan laga jong pat ka interesting deh. Teka daw ngi iba nang tula ay camera 1 nang tula ay camera 2 seli supersus Kembang Stebon hay kembang sa film taruma balay hano kalyang kadai kata bang Sophie kadai bet nai malum te jukran ya kaning bankong do malum bat LSC ju jukran ya ngi bal gamble Sengap baik ke beat jang kata music lada kadai ke praise and worship te pisu tu kan hata ka beat kum tu am te piru haka popo am ki beat lang am te ngir ledi baring am kum beat lang te ledi kum chat lang kum yulam te hadin kata am te hadin dari ke worship pisu tu kan jat kum ta jai kum ta kan slow motion de gibatai am ta tengah kan mau pat kum nupat ke bayi Sophie mtai ong pa kum nupat hana kur kum penyahap katu bat ke jingruai ta kata pat am ka dealing by batai kan te batai shirang mengai FDP hakapor ba praise am follow bi jing ruai has to pistu to ruai am wat hangno kata te ba lada ka dek lead lane lada ka guitar na dek drum ta wat ya kata hadi onda ba jong Alice ru ki yasngu shapo long ma Alice but malum shed dia ba shapo te lada ngi wat ya kata am teng ka long am te tang bo ong ba shooting lemuk dai ta apa pistu pat ya ka jing ruai bat ya ka rukum ring am ka penlong pat ya ka ko basta ka shot long internet ta kibrir kita per kita mia mau sa film ta kumnu kimnya ta internet man kasni kadai katakan ningkong kadai malum inang iong i shit long we follow ka beat tai batir shit long sengap ke jirwai pet ke yang blai ke jirwai ta teng om ta mau shooting kamera bang nang blai ke jirwai nyahap te ban lai ke jirwai ka we ka long bai batir di ba nang rwai ma ti batai yang lai te jirwai pe hak ta ke jirwai ka don ke ba dan ada ban kiu pilih kam ta ada ban her pi
penjajah itu ada hang tagin ke sini semua batai mah But ngaru ngai ya katai ko ba oma pi pi yo jing hikai pi oma ngai hikai pi ngaru ngai yo kum ju hi ngaru namar ba malum ki wishe ko malum tambah itai malum idi himen jonga. Aduh bener malum si malum tambah ngati di himen jonga. Di iru isid hikai. Mo ba isid ong yang ngai yang mensua por bang adang bat tang digi long adang bat ba handle be hakti. De gitu ki HDB misal ti ong yang me su thu ba ya ka beat me la da pa kum tu tak sto ando sta ila ban hikai tanga ka por bi dan mood in hikai ndrei la da im dan mood in so le mong le ndrei da bai de dan mood am isid ong kom ta da hadian pan bai edit isid edit nama dangila ring tu am isid edit mi ngalangan ya tu ifi hoi ngasi Arab ke editing tambah ngamda kham setenat editing tambah hable om nom nur te tambah ye gitu ki bakham long min isit edit me ima ti sit ong nga me ring bha me se ke gitar me pin bong mental pak ke gitar kum no ring man ti tengok to next day kan sale baka samai kata kuma nga samai mga kidi siar ki samai ne itu kana ibi long ngamdi bangali kanang nambah tu kawan hibat kayaknya ketawa ti hadian suki sedang ban sotu kan dala edit kawai ka bafin sotu ya ka program ru long kumbang iyo jingi kai kan kadai ba lingbangi ya ba ke edit ru te ladang ila edit ang ni sotu ba te takadaw kisir ong ki editor ki snujing long ba tanda pilade editor ya la jong snujing long ba kadai kata mla ban ong kumno te khamtam lei la dala dei ka live lete la baro gi bayadan nak ni jaka kum ki camera crew gi tip kata I like it. Kumno ba teng especially about the Billy Freddy di tengah laju pendek pun sian nakti jangan Iro tra si sini tengam tep di Freddy na di bate. Ngani tu si sini la jun hau ka drum. Katakan ka drum ka lajun hau. Oh iba affair. Yes. Ngala follow be eta i hakatu kapon nga follow lang ya fi bero arngut. Apor bangadang follow nga yo ta ka best shot ngadang ong siapa pen mo apor dang ring hi nang apor i malum apor dang ring hi ngadang ra kum ni kum wa lagi ki bayar ki kejar hau ka drum si ong pan ngi aingo pad hakatu kapor pad lo kum ta te ke ik bangi bakla po ngim ju ki bre bersabar ki mi ide but ya kataru ngi kham ot ngi kham re tamam do no i kata ke jing hap jongi ngi songo bangi dan ki editor ke ka bangi dan kapor ngi tingko dan kapor bunsin laju tingko especially once itu but Freddy ngadang ruai idang mut ban idang wanang ni tengah aishi kura benda jerong pak Pang na tamalong nga hapon pat bahapat yo kahapat ka kamera ba. Bakawai katai lada bi ngamtep syawai mo andre ngi bengidan nakani ka jaka bun ngi dale kamera bun sta ka jiga rekie ka jiga komen kamjudan mo ka jiala kataru samai kataru hi ka jiga subang lu dan kapor la ilong nang ruai rumah apa asa kadar kapor le haduk ba ngiling im sautu syur ram apor pangidang keren dan kapor ngi keren sapo ikum laer ki brigi os oh ladi gi pas ko kum tu bayala jau ngisgo baki ki mi os ko lagi oh kar ko keren mangi na jarok tambah dan kapor ki bri ba tam ngi songo ba ki bawanak ni ba ki latip yangi she sing during worship. He sing during worship ngadang drive terangan hami and it's not the high part, it's like the soft part tengah she also making camera one oh nasti sentral she also make camera one and kata it's not tambanga baro kibre because it's a peaceful environment tamala along la quiet la jar te she also make camera one plus apa stage rumah apa puluh
And Yes, every Sophie. time, ngan syukur Ah. yang saya said, and every time dang adam hot say, imagine I'm in the spirit. I'm so much in the spirit. Oh yeah. I am in the spirit, and what happens? Usnyo jangan of course ulawan cakmat because teng am jute sa din ulawan cakmat. Pateng weng tu shnyo. Ngia torjalo siya dyan. Sophie, wag ko tusnyo. Kapor ba dang dam ko siya ko pa mo try and then dang yalam yi kibriyo siya kata kajing mania. Kapor ba dang yalam ha? Bati wan binang ni. Weng tu shnyo. Weng te tu shnyo. Dang weng in kerana do kata bang happy ban weng. Tong ala weng biang to. And then after that the whole entire time and teng dala money so we cover kamat am the money. Ngala kabar kamat ba she still ni it ngala arak man siam because ngadang money ba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The next thing when I open my eyes ke camera ko dang Sophie lo may na. Lo maganda. Bun siya. Taba. Ngi ay go man yung try. Dan kapor ang kibriyo kibasi ikom to gishi ang ki ibe ka to ka product Andre. Kibay ibe behind the scene man. And bonsian ni la jentut hang tay. Oh. Ni batay si sian. Kin ma bi jentut. And then after that week only nga jentut sa mga Oh. ni that stage am ngalaban ang ba kadi ko ini kiti stage am babal aja sa bapalat ya. Kadang kejing rikhe, kadang kejing yam, kadang kejing hala, kadang kejing saman. Taba ay ngo try mo. Kumni ko mangilong mo. Kadi ngilong kum si parate. Barong si pararong imi opor kumni. Ngilong be long kumbe bade be kini di paratara jongi kini be keren be kalbamon le be kalbamon mai kalbamon lalong be kum tate. But kawai tu tengah asyad orang gumni ma. Ban yu i shisha kum leadership em. But kawai hoi na du mene long ngila kerente sipangi pastor. But kata jing sharung yu i hai momi ngishat ong long ba tip borok kong sunita ma. Kawai am hoi ngi hang ne borok ngi one way dah kabam tip. Na du mene ngila batai te iwe pi iwe ngim tip. I zero knowledge. Tama ke i kabala ban inspire yang i am kadebe kata te ba ngi yu i ba kumi momi ru am lada mo ngila ban ong idei makana kentai mo tamalong banong hakitiaram itip lutna last time men hakane ba ijo hapo jaseng hamaulai te hamaulai rong idon recording ma ba shat record igi jingkeran te hang turung i use headset te shu ang ba ijo nga la na stibon hana i momila na itip lut ana kata ka kamera ABC wat ngarong am tip ma kita ki kamera kita ki yu hana imut tiet kata tengah i kata te ba kadai si shat ting ting i shat chongkai long ba ipi bar ngi shat ong telada ile lo di momi tingi ngile yupat kadai kata te kata ni yo men siem te ban lan am namang iong lada imomi kong sunita lada itip lut te ya kita boro ngi ong kalong ai men siem te yang ngiru long ngiru ngi lada ngi penret lada ngi yat ngiru ngi lan te iki ai kata ngi isya gan The ong leadership tingi isi shaken i nama I came out in last week. I wan a studio boy but pi back ya shang hamadan. Ani mommy iong ila I like chang tay ki bana utiar di ban le kumta. I don't know na ilan kita kitiar namar mangi ba shang tu isho ha? Ha? Kan tiar iwang ni ngam tip itip na to camera ngadang la benang bi ila ban tip mo because naduk bazang ngizang ni camera si media di camera itip siya bang kasaun yung interface uta cable uta cable kadi ban la kumta di ban record nang tu sa laptop and then sa edit sa laptop nga supet yang tu bat bafeng ya dan aku tugas ni yapet mommy and then boy but pi back ya syang tu kisah okay biang okay so it's I ngot tu play Long kau ka bayat ja kan ka potonat ite. Ublay la dejit kerpang ite iru. I konsita uai pastor uai konsita iwe di bapenia. Long itip luti. Nadu ibarat nadu ibahya don kapor di ngili dan kapor da kili dan kapor kili konsta. Konsta ngili katama. Kamu ditaruh abdi kali lang aja dong. Kau sita aja dong. Buat ibarat rute. Subul ada ngidan kaman bu sentio hapo stage. Tinggi isi kali kan.
kadang tak kawai sisin ngakali. Ikaw sita ngan po sentio po stage central mau ngidong jaseng. Iwan mas nong hinta. Mut itar wap kali nanga yon ta. Long ngi long manamar ba i la hikai ngi kata kom am dan gadon kapor am bangi ngimnang shoot ban om ngin le hiru namar ngitep ba ngi hawan kali long kawan be katu jing long bite ban om kali ni kau sita syak long nam long tamangi aingo pat hadu menta do mene pat ani kam devi ba ong kabam kai te ban ong jing peniat te kata koi kibre gu laban shui im tu baka potene kalong komnien re tamba kinatep na do ba sedang te long da de shupet tana bar te kim tep re ke jing tre ke jong kita tre shitam haken Dan kipor ligum tu siya bangan sedang ban join hang ni te long bangan dan ni ma hani po portnet akan mau bi mumi ila batai la yathu ma ba phia ban le kum tam ta isong kai si islam ha bi yathu khana pat syapang kajinya linti jong ite hani asu ban jau umat sya kata te gade jing si sya te asu ban jau umat wat hadu menta gini ki singiru am di long makana kum ni am ho ngi yathu ban adu mene ma ngi duna ka thia ngi shat pik mir am thame im ju e kun swet re ilong shisha be kum kimi pa shisha ta im chu e kun sweta ngaka ide veru ibala ban pej mit tam rokok ni ngong kum ta bet la da mentangi la rung ha family portnet am kumbai kimi pa ilong am ngiki kun ru ngilong lang kum ta da hadien adem tu last time ma baru ki yo i ba dang pelat ya katu ka testimony jong i kong Susan baru ki i kata am te hakitu kipor ngi busy shisha namar ba ada same time ngi shoot film at the same time ngi le kitu so kalong jing kurku shisha te ya ke ibo try ule ate te ngi kwa ban pelat no kan ya ketu ma tingin na edit te kum tala dep edit hadu step iru am still isong lang bait final check ile abet mumi kita ki kalong penyo men sim da namar bale ngi sutu ila he ha long ila he I mean ha ka kerta jong ite namar still idang la bait ban tre ketu ka I mean sim shisha te shisha ban ong kum leader am dia true leadership mana kawai mo su long kay kabanga ngaru ngam ngai i kay kata ba kung mumi mo mar kasin kaman kong du kabay ong nga yung Daniel sa serap no production team iba tay say kay pi ngateng nga ngam nang hi ngon le yu ken ring ai ngo plat nga ai ngo pat yu blay te long ngai bo yu blay tu ba ling ba jung i mo ling ba jung i kum inoy lam ngayo pati kan kalat deh kum ni ko bangalo mentah ma ngang 50% ng palay ra tabak nga ingo pati ng takata te mo ko boleh lumbay mumi nga isya ilong kumi siya tuwi kami ru lami mi na niyo sa shooter singa mo na po yeng lo consent kumi kapabit te mo te man kapori kum ta mo ilong te kada ko yesin ka mamashim sam healing festival 10 first night kumata sending wajah senang dia te kumata sending wajah senang ni mah te la syai la sedang azang seminar ke 40 kan te damit la emte bangal apu 10 te ngamte itep kumno pat bang apu syatai ru mar beli em sya ban ti amir lamar apu syatai kumon hablong kum security bersimir bet habab gan be te kumadan te la phone la bani ban sa syatu atau mi ngang satia na si bang mo naman asia stai ngam asia mi kumno mo ila ma jom ila berbeli enggak sutur pa bang asia min la syai kamera asia maski kamat joma masa show sam tia balik kamera mo aru kata ilong concern te ngi wi ru ke Syu aingo kawai bapelongi kumni ru gede gaji jung terahi de gaji lam ti jung terahi sisa ko mon ong ma ban yo sakawai ka level padam ngi ha banyak ling ba ki jing ta sisa ki jing ru am ki de jing satim ni samai khrang bikin poi sakawai ka level la sisa baru menta padam khamla benda sungu ya mumi pastor natai batai malum lang bahikai ngi ma sisa ku boleh sibun mumi ku boleh sibun pastor batai apila ilam nanti ngi haduk ne bingilong mentaru di kejing le kejung pi kedi kejing ai mesti ju pi kum ju iba boy ru ilahi kaya fi ka bhatam hi oi ba boy ru Tinggal hadian ke kamera iba boy ku boleh sibun ba boy boleh nak kerkui kejing kejung pi melas ni Ti lapoy siya ka ba why not jang kini ko home session ban nga ay ngo ya blay bingi yo kini ko por bingi nya shong bingi nya pusan siya tin ka jang bingi yo ban ya don ban ya keren siya pang ka jingat linti ka jang
kumno ngi lai rekin ada mana shisha. Shopping in poi shakaba kut no jang kani ka session nga kwa ban puli biang na khtien ka jong blai ba kata ka dei na. Shi thi baning kong shikinong korin nong ka ba ning kong de khot ka ba ar phunyo kong kumne. Henry ublei ula jet ikita ki aka ru ki ba biet jong ka perthai bun pin le ran khop ikita ki ba start. But ublei ula jet ikita ki aka ru ki ba tlot jong ka perthai bun pin le ran khop ikita ki aka ru ki ba don bor. Ngata ba ni ba ro ha kani ka jaka ni wan kum kita ki bre bam tabi ni long shisha kita ki ba biet te ka ktien ka jong blai ka ong ba ditang tau bre u ba ong bam don blai di ba biet Henry ngam ong bang ni biet kata kurkom ni biet in the sense barong ngim tip ya ka thong ka jongi ngim tip shisha ki bangi don ngim tip shisha ki bangi la te hadu bangi wan ha kani ka jaka but la ai kata ka thongi bangi haban pendap ya kani but kalong shisha kata ki aka ba ublay ujet yang ngi am bangi don ha kani but even though ngim la ban pen I ka dur ka jongi cameraman ka por pidan behind the scenes ublay ujet ya pipat kita ki babiet bam tabi production tip le ayo but upenon kami nam takaburam ka jong ute kumene bi Daniel ong ba hak iki bangi ngile aksin ka jong ka ong ba iki bangi ngile da kadi ka bam ka jong ka yang ka jong anything that we do am kadi bande bi nam takaburam ka jong but nga tip ya kani kawai ba lada ngi dan bat ngi tray ya kani ka kam am nga nget scam ba phi ba pet yang ngiru haka ba phi le lada phi don ki office ki jom phi let's say phi de pidang de ki kena ki balik school colleges anywhere haka ba phi le am ngatep ba haka ba phi don pen kraw yu blai kata ka di ka kamram ka jongi kum ki breu ba ngin priang ya gospel te umne tang ki pastor mo ki bayang ha stage henry di mangite ki breu ngi long kum kita ki living pulpit ki ba kamde ba ni dan kam ya ka pulpit henry ka pulpit ka dan kam ngi te bengi namar ngi long kita ki pulpit ki ba yat but ki ba benah si saya kata ka kerteng ke jong blai tinga ai man se mi phi baro ki ba pet ngi le se phi tre ki kam le se phi dan hanu ru ngala ban ongi phi ba phi ru phi la ban long kita ki shithi ki melo ba ki jing shai ya kani ka perthai namar ublai ula khot ya phi ban long kata amen. Ako aba is tebon in yalamingi saka jingdwai aingo but in penlat senon pru saka jing penwai. Tingile ini ka por haga jingdwai. Kupan jing bahab neng try jisu ngi wana kamat jomi ablebi i jonga. Try ngi aingo ken pa ya ka bamela don ringkat ban ngi ken try jisu. Inget sya ken try jisu bagani ke I ka bangi keren hani try ka dalong jing kerku syaki bubun ki mensim ki bakodor ki jomi try. Shisha try ko mamela ai ka taga jing start hangi ken try jisu. Ablebi i jonga try menda ai ka jing start ro ken try kita ki bapet ken try jisu bakiru ken try ken mat e ka jing kerku ko mangi ngi mat ken try jisu ngi ngo ablei bi janga ya ka bamme mela le bhaplat ha ka jing em jangi try ma jisu menang bat scam try menang ai boring ipa inang la shu ken try ka ban shakri me try ngi dwai ngi pan ngi baro ken pa ha ka teng jumi jisu amen but amen utrayun kerkui fi baro ki bapet ngin se kenduk biang pat hakawai pat ka episode Apa ngadan stang kau pingin le. Come on.